Napovedi ameriškega priznanja Jeruzalema kot prestolnice Izraela so poskrbele za zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Jeruzalem je morda celo najbolj občutljiva tema izraelsko-palestinskega spora, zato tovrstne enostranske poteze zmanjšujejo možnosti za rešitev palestinskega vprašanja. Združeni narodi se bojijo, da bo ameriško priznanje Jeruzalema spodkopalo prizadevanja za pravično rešitev spora. The Secretary General has said that he has consistently warned against any unilateral action that would have the potential to undermine the two-state solution. And we've always regarded Jerusalem as a final status issue that must be resolved through direct negotiations between the two parties based on relevant Security Council resolutions. Z zaskrbljenostjo so se na napovedan korak ameriške administracije odzvali tudi v Veliki Britaniji, sicer tradicionalni zaveznici Washingtona. We think that Jerusalem obviously should be part of the final settlement between the Israelis and the Palestinians, a negotiated settlement that we want to see, and we have no plans ourselves to move our embassy. Status Jeruzalema se mora določiti z dialogom in ne z enostranskimi ukrepi, je prepričana Evropska unija. The European Union supports the resumption of a meaningful peace process towards a two-state solution. We believe that any action that would undermine these efforts must absolutely be avoided. A way must be found through negotiations to resolve the status of Jerusalem as the future capital of both states, so that the aspiration of both parties can be fulfilled. Turški premijer Binali Yildirim svari pred nepravično odločitvijo ameriškega predsednika in opozarja, da bi lahko ta pripeljala do naraščanja napetosti v regiji. Öyle veya böyle bu iki durumda açıkçası hukuk dışı bir karar olacaktır ve bölgedeki var olan sorunları da iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştürecektir. Bu yüzden zaman varken, yol yakınken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu yönde bir açıklama yapmaması hem bölgenin geleceği açısından hem de küresel barış açısından hayati öneme sahip. Da je potrebno spoštovati trenutni status quo in se izogibati novim konfliktom, je danes opozoril tudi vrhovni poglavar rimsko-katoliške cerkve papež Frančišek. Gerusalemme è una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, che in essa venerano i luoghi santi delle rispettive religioni e ha una vocazione speciale alla pace. Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero, e che prevalgano saggezza e prudenza per evitare di aggiungere nuovi elementi di tensione in un panorama mondiale già convulso e segnato da tanti e crudeli conflitti. Izraelski zakoni sicer Jeruzalem določajo za glavno mesto Izraela in središče jeruzalemskega okrožja. V njem je sedež vlade, ima pa tudi druge funkcije glavnega mesta. Številne države izraelskih zahtev ne priznavajo, kar kažejo tako, da imajo svoja veleposlaništva drugje, denimo v Tel Avivu. Palestinci na drugi strani zahtevajo, da naj Jeruzalem postane prestolnica njihove bodoče države.